Kua hau kere hia no te tai rāwhiti me te matau a Māui e tāwhiri mātea. Nā reira, kua rere anō he whakaritenga o hotata ki runga i Awarohe. Tuia ki tēnā, ko Toromi etahi kai hi ika ki te moana. Nā te heke o te ua marangai, me te kaha o te āwhā, ka pupuhi anō ngā awa, ka waipuke tia te whenua. Toko maha ngā tāngata i mate ki te whakarere i o rātou whānau, i o rātou kāinga, i o rātou whare. Ko katia hoki te maha o ngā huarahi tai atu rā ki etahi wāhanga o te huarahi rongonui nama toru te kaumārima. Te huarahi nama rua e ahu atu ana ki te Wairoa, me te huarahi nama rima te kaumātahi ki te tonga o Ahuriri. Anei rā ngā whakamārama a Moana Makapeluli. Hitsi anō ki te tai rāwhiti me te mataua Māui. Patua ana ngā rohe i te hū keri kia parawhenua ngā awa me ngā moana. Right now, obviously we're in the same situation as a lot of other people in Gisborne and the East Coast. We've got a large macro carpentry that's come down across the road. It's taken out the power lines, unfortunately. Ki te taone o Haumoana pātata ki here taunga, mai te atapō i whakaarara ngā kainoho e te ope prihimana. I suffered 4 o'clock this morning. The police came to evacuate us and the neighbours. We're quite close to the river. Obviously we're all a bit nervous post the cyclone, but there's been a lot better management this round. Nā te kaha a tāwhiri mātea kua kati hoki etahi wāhi o te rori matua o Huarahi toru te kaumārima. Mo te taone o te karaka e mō rea nui ana ngā kainoho i te kino o te Waipuke ki tō rātou awa. Our community know the drill and have gathered at our local kura at Te Karaka Area School. So we currently have around 70 on site. Ki tūranga he kahu mōtea i te whenua i te kitenga o ngā tūpāpaku a ngā toko toru i ngaro ki ngā mahihi ika i te mane. Ka kite ngā tūpāpaku ki ngā one o mahia. I know that our community has been praying for 2 days now for the safe return. So we woke up to this very, very sad news. Ānā tēnei āwhā te take e patua kino ana ngā rohe o te tai rāwhiti. Ki Haumoana i te ahiahi nei tau atu te minita take o hotata. He 300 mano tāra kua whāngai ki ngā rohe o Wairoa, here taunga me te tai rāwhiti. So I'm here to make sure that from a central government level we're doing everything that we can and providing the resources that the mayors, that their teams, that the controllers need to make sure that we have the best possible response to the communities. Tuia e rua te kaumā toru ngā kura me ngā kōhanga reo, kura ko hunga kua kapi. Ka noho tonu ngā whakaōhiti mō te wā tonu nei, ka noho matāra tonu hoki ngā kainoho. Moana Makapeluli, Te Karere.